بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما وفهما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ihin kiatubtuban sin pengajian natu 5 bay amuna in sifat sama' iban sin basar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Serta in agita in sifat sama' iban sin basar sin Allah subhanahu wa ta'ala, timaaluk siya pakatan aun. Kamu nakating katubtuban tapajun. Sifat sama iwan simbasar amo na. Yang pesan kita naka balik dia. Amo na sama iwan simbasar. Asal nakaut lang kita hambuk kuan, hambuk waktu. In agita in sifat sama iwan simbasar timaaluk siya pakatan aun. Ay hati niya karugan sin Allah subhanahu wa ta'ala imkatan sin aun sibuk da siya wajib iban sin jaiz, sarta wala siya timaalluk pa mustahil amo na inwayruun iban na sin jaiz amo in wala pa na aun. Sabab yan na sin akita amura in aun in tiaallukan sin sama' iban sin basar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay hati niya karugan sin Allah subhanahu wa ta'ala in dhat niya iban sin sifat niya al-wujudiyah, sabab in katan ini aun. Sarta karugan sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan sabarang sibu da tingub iban sin bukun tingub, iban kakitaan niya in katan sin sabarang tingub iban sin bukun tingub, sabab in piagbisarahan taaw. Amo ini in kiatubtuban sin piangadyan sin kita. Bihayaun mari kita lumatun pasifat al-kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biana sin kiasulat taraidiha taikud taini sifatul kalam nabahagi siya nagdua, al-kalamun nafsi wal kalamul lafzi. Pagkasifatul kalam in pagbisarahan sin kita amo in sifat duruk hadat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ininaa in takitakihun tamarayaw. Sabab maita sabab nasabbut talyabayan sin in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala al-maani amo na in opposite sin hissi. In maani amo na in opposite sin hissi. In agita in hissi amo na in abutan sin 5 senses sin kita. Amo yan in pagyan hissi. Ay hati niya man jarita kakamputan, man jarita kakitaan, man jarita kadungugan, abutan sin 5 senses sin kita. Amo yan in hissi, mahsus. Adapun lang tain maani
amo na inkatan sin sifat aun salta diabutan sin 5 sin 6 sin kita. Biya na lang ta sin kudra aun siya sumagawa di mo kaulinan. Al irada aun siya sumagawa di ta kaulinan. Iban di mo ra isab karungan. Bihayaun pagkaisbat ta Allah subhanahu wa ta'ala sifatul kalam salta insya sifat al-ma'ani ay hatin ya inkatan in sifat kalam nagaagad siya iban si sifat al-qudra al-irada al-ilm al-haya al-sama' al-basar ma'ani in pagtawag kaniya bangunin hukuman sin nasabot ta kasifat-sifatan yadto bihad to raisab in sifatul kalam ay hati niya bang abya pasungsungon ta in pikilan sin kita nasabot ta in sifat maani diabutan sin 5 sin 6 lamud na in pangdungog dia ada kita sin imian in sifat maani kalam sin Allah Ta'ala in sakaula-ula di masakop sin pangdungog sin kita amo ini inta kita kihon sin kita ayaw na kita mag-judge mag-us-us hasakay no tapawala na alilay ay hati niya wala nasakop sin pangdungog sin kita sabab in siya maani amo yan impiyag bisarahan ta sin maani diabutan sin 5 senses pagkay nabutan sin 5 senses sin kita nabukun na yan maana in pagtawag kanya mahsus bangsaw pa makalam aun kalam bihad to iabutan sin 5 senses sin kita nakalamod siya hindi halafzi bukun siya maani naunin pag-ianon sin kita kalam an nafsi amu in ma'na laong himam laong sin nagsyarah atau laong sin kabtangan himam Sanusi wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-ilm min al-muta'allaqat in sifat kalam laong nasin Allah Ta'ala amo na in bukun siya huruf wala saut iban sin bukun siya suara wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-ilm min al-muta'allaqat iban tima'alluq siya pauno na intiya'allukan sin ilmu amo yan in kabtangan hi Imam Sanusi tima'alluq hauno na intiya'allukan sin ilmu ay hati niya in ilmu tima'alluq siya pawajib pamustahil iban sin pajaiz ay hati niya in ilmu sin Allah Ta'ala kaya ingatan niya in katan ay hati niya in sifat kalam sin Allah Ta'ala hikabissaran niya in katan sabab bang uno in kaya ingatan sin ilmu sin Allah Ta'ala amo yadto isab in hikabissara sin sifat sin Allah Ta'ala kalam laong na sin nagsyarah nag-explain sin kitab bisaratahin doon wa haqiqatul kalam huwa al-ma'na al-qa'im bil-dhat al-mu'abbir anhu bil-ibarat al-mukhtalifah bil-ibarat al-mukhtalifat in sifat kalam laong na amin haqiqat niya sin sifat kalam amo na induruk hadat sin Allah Ta'ala amo na induruk hadat sin Allah Ta'ala al-mu'abbir anhu bil-ibarat al-mukhtalifat salta hipagbissara singkatan ibarat dugaing
amo yan in sifat kalam. Al-mubayin li jinsil huruf wal aswat. Sarta magdugaing siya iban sin huruf ka huruf-hurupan, iban sin katingog-tingugan. Al-munazzahu 'anit taqdim wat ta'khir. Mahasot si siya ring hapag-unahuli. Wal kull iban sin kataud, wal ba'd iban sin amuin katiyo kaibanan. Wal lahan iban manu mahasot si siya ring mga pag-ayong paglinggo bihanad tumari. Wal i'rab iban sin pag-i'rab amuin pag pangadjiun si mga magnanahu, magbaris hataas, magbaris hababa. Wasaira anwa'it taghayyurat iban nasin katan amuin magkapinda-pinda siya. Mahasot si in sifat kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hakatan yadto. Hakatan uno-uno na amuin aun pagpinda niya. Dihayaon dugaing biha gana-gana dugaing na isab. Dia sin pagbisara ta bihayaon. Magkapinda-pinda. Al-muta'alliqu bima yata'allaqu bihi al-'ilm min al-muta'alliqat. Sarta ti ma'alluq siya lang na hakatan ti'allukan sin ilmu. Dain hamanga amo in ti'allukan niya katan. Ini bakas tanay ini pagbalik-balikan hati niya bang uno in ti'allukan sin ilmu, bang uno in kiaingatan sin ilmu, amo isabyad to in hikabissara sin kalam. Hangkan kita di makabissara Chinese sabab di kita maingat mag Chinese. Bang uno in kiaingatan ta amo to hikabissara ta. Hangkan in kay banan ring kato makabissara English, iban Tagalog, iban uno-uno na bissara sabab kaingatan niya. Sa pabissara hamad to mga amo in bissara si mga African. Di na makabissara. Sabab sindi niya kaingatan. Amo yan in pagyanon ti ma'alluk. In ilmu, in kalam, baong bang uno in ti'allukan sin ilmu. In Allah Ta'ala, hikabissara niya in katan. Sabab maita, sabab kaingatan niya in katan. Magbalik kita pasifat sin Allah Ta'ala al-qaim bidzat. In agitarun hayni in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala bakas tanaka explain amu in ma'ani muna in siya qadim way panagnaan sarta in siya baqi way kahinapusan qaim bidzat duruk siya hadat sin Allah ta'ala di siya magkaig-ig. Di tuud siya man jari mabutas hadat sin Allah Ta'ala. Amo yan in sifat sin Allah Ta'ala katan. Sifat ma'ani. Sibu da qudra, irada, ilm, haya, sama' basar. Sambil kalam. Duruk hadat sin Allah Ta'ala. Di man jari mabutas. Sarta way panagnaan, iban way roon kahinapusan. Amo yan in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan pagka in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala laong taqadim miyahasot sitaha Allah ta'ala hasifat niya kalam in nasabbut tayo ni katan. Muna al-mubayin li jinsil huruf wal aswat. Amuin huruf iban sin saut niya pihanta ini. Sabab lang ta in huruf iban sin saut in ini aun panagnaan iban sin aun kahinapusan.
al-munazzahu 'anit taqdimi wat ta'khir. Mahasot si daing hapag una iban paghuli. Sabab pinakita in sifat sin Allah Ta'ala way panagnaan iban sin way kahinapusan. Bangsa upama nag-una iban sin naghuli na ay hati niya aon na panagnaan iban aon na kahinapusan. Bukon na siya kadim. Dahil na sabab yan mihasot sita in pag-una iban sin paghuli. Wal kul wal ba'd. Hati niya aon long na katibukan sin bisara sin Allah taud iban sin tiu-tiu. Damikian mihasot siray tabtahad to iban sin lahan. Amo in paglinggo long tapag ayong pag-i'rab mihasot sin katan yadto wasairi tagayyurat. Iban na sin katan amo in pagpinda-pinda. May tatamihasot sin ini sabab sin pangakuta sin inbisara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in siya qadim. Way panagnaan iban wayroon kahinapusan. Naman jari nasabut takaina in bisara atau in sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'na. Hatinya ma'an diabutan sin five senses in pangasubutarun ini pagkariabutan sin five senses sin in kalam sin Allah Ta'ala karugan tabaha in kallam sin Allah Ta'ala amu in pianga kuta ini kalam nafsi in jawabnya huun karungugan nalong tabukun saut bukun siya huruf biya dining karungug sin kita ini ni bang katumtuman ta in pangadji anta panagnaan amo in bihagi ta in hukum patu syar'i adi iban sin aqli maluhay ka to magpaham sin ini kataan sabab maita ubus ta nabiyaita in kataan ji majatu katu in kataan ini adat in kataan sin adat manjari siya balubahun ay hati niya kiarungon tabi hayaun tingug huruf sumagawain ini adat hukuman adat hangkan tasya kiarungan sabab sin piarungug kato sin Allah Ta'ala amu inin adat pagkarungan sin kita manjari tabaha karungan in bukun na tingog iban sin huruf in jawabnya huun bang balubahun sin Allah Ta'ala in katan sin adat sambil bukun huruf iban sin saut karungan tanah dain sabab yan farman sin Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima dia sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in Nabi Allah Musa nagbissara sin bisaranya qadim piarungug sin Allah Ta'ala in Nabi Allah Musa sin bisaranya qadim bukun hadith bukun amuin aum panagnaan iman sin aum kahinapusan in piarungug sin Allah Ta'ala ittifaq in mga ulama amuna in kallam sin Allah Ta'ala qadim malaikat di Mu'tazilah laong nabukun sa in ulama ahlus sunnah wal jamaah in piarungug sin Allah Ta'ala kan Nabi Allah Musa amuna in kalam niya qadim dahil na sabab yan in kalam qadim amu in biyay tabukun huruf iban sin bukun saut ay pagkarungan tuy sebab piarungug sin Allah Ta'ala kan Nabi Allah Musa
Nalong tabukun huruf bukun saut. Wairun pagunahuli. Ingkatan yadtu biana sin agita nasulang in adat amuin pagkabiaksahan sin kita. Jadi kita bulan Isra wal Mi'raj bayaun pagkakisah sin mga kaulamaan sin kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam narugtul na in adat katan nakakadto siya pa Baitul Maqdis habahagi anda sindur salta naabot pa in langit haliw sin langit may kan ingkatan ini subay pagluparon simplin bukun pila jam sa naabot na hinang nenyan ingkatan ini adat apabila lumuhun sin Allah Ta'ala in adat malawa katan dahil na sabab yan karungugan ta in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala misan siya bukun huruf iban sin bukun saut sabab maita amu in kari asali adat pangdungog ta pindahan sin Allah ta'ala amu yan in papanaw sin mga ulama sinin Allah subhanahu wa ta'ala dahon niya magbissara diyan niya nagbissara in mga Nabi Allah Musa sin kanabi-nabihan sin kalam niya qadim damik kiyan amuray sabyad to inhirasin Allah subhanahu wa ta'ala kato magbissara adlaw mahuli amurain kalam niya qadim amoy nagkasabot halam sin Quran dahon sin Allah Ta'ala magbissara in mga tausulga inhiran niya magbissara amuin kalam niya qadim naman jari launta in pangakusin kita in kalam sin Allah Ta'ala qadim way panagnaan iban wayrun kahinapusan biada kita sin imian in Allah subhanahu wa ta'ala wairun daing haamuin waktu asal day sab kay nga tantara sin wala siya nasakop sin waktu amuin maiyan tabat in siya naguhudong wairun bihad ay hati ni in sifat sin Allah ta'ala kalam qadim way panagnaan iban way kahinapusan dun hay ini makaasuban na isab kita biadin kagi hinabi Allah Musa alaihi salam bakas wala niya kiarugan in bisarasin Allah ampa niya kiarugan uno bahayad to iyang paintuhan na misara atawa iyang pain Nabi Allah Musa dimungog sin bisara sin Tuhan in jawab niya iyang pain Nabi Allah Musa dimungog sin bisara sin Tuhan adapun in bisara sin Tuhan way panagnaan iban sin way kahinapusan Nabi adin kaagi biukisan sin Allah Ta'ala in hijab in Allah Ta'ala bukun bimakna in siya naguhudong iyang pa siya namisara patuhan apa Nabi Allah Musa bukun in Allah Ta'ala bakas naguhudong iyang pa namisara kan Nabi Allah Musa sarta nakaubos man namisara kan Nabi Allah Musa himundong nagbalik bukun bihadto sumagawa in Allah Ta'ala asal na siya nagbibisara sabab qadim sarta way na kahinapusan sin bisara niya sabab baki way kahinapusan subiya din yung pagdungog hinabi Allah Musa in Allah subhanahu wa ta'ala in that niya iban sin sifat niya iban sin bisara niya katan in ini katan kia tatamingan katu
amo in sabab di tahi karungog, sabab yaunin taming. Hatatkala biukisan sin Allah Ta'ala kan Nabi Allah Musa intaming, amo yadto in kiarungog sin Nabi Allah Musa sin bisara sin Allah. Bukun iyampain Allah Ta'ala na misara. Sumagawa biukisan sin Allah Ta'ala intaming. Dahin kan Nabi Allah Musa hasupaya makarungog hi Nabi Allah Musa. Sarta nakaubos man in Nabi Allah Musa dimungog sin bisara sin Allah, ang panabiyalik intaming nagbalik. Ay hati niya bukun in makna iyampa in Allah Ta'ala namisara. Sumakawa biukisan sadya sin Allah Ta'ala intaming hasupaya karungan sin Nabi Allah Musa. Bihan da isab in pagdungog sin kita haadlaw mahuli sin bisara sin Allah Ta'ala. Bukun bimana yang pamamissarain Allah Ta'ala hasupaya kita makarungog. Sumagawa bukisan sin Allah Ta'ala in taming din kato hasupaya kita makarungog sin bisara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan in sifat al-kalam. Naman jari matampal na kato in sifat kalam sin Allah Ta'ala amo induruk hadat niya. Amo na in kaya sulat taray di al-kalamun nafsi. Kalam an-nafsi bukun siya huruf sambil giana pansin kay banan ulama bukun laung nana kasipuk iban sin bukun desat maka timatampal. Amo yan in kalam nafsi sin Allah Ta'ala salta karungan sin kita. Naman jari aun hipagtawag daing ha mga kalam sin Allah Ta'ala biya na sin Quran, biya na sin Zabur, biya na sin Injil, amo in napaturon pa Nabi Allah pa kanabinabihan kata. Pagkalaw ta in piagbissarahan ta sifat sin Allah Ta'ala amo in duruk hadat niya tantu in amo in bukun na duruk hadat niya bukun na amo yadto in sifat niya. In bukun na amo in duruk hadat sin Allah Ta'ala bukun na amo in sifat niya. Sabab in pagyanun ta sifat sin Allah Ta'ala amo in duruk hadat niya. Kuno yan? Advance niya un. In pangasog in Quran, in Zabur, in Taurat kalam bahasin Allah Ta'ala in jawab niya huun kalam sin Allah Ta'ala. Sifat bahasin Allah Ta'ala bang amuin biya nasin akita butas hadat niya bukun na sifat sin Allah Ta'ala. Amuin sifat sin Allah Ta'ala amuin bukun butas hadat niya. Ampain buin butas na hadat niya bukun na sifat sin Allah Ta'ala. Muna ubus tabi ta kaina
in sifat sin Allah Ta'ala qadim, duruk hadat. In sifat sin Allah Ta'ala kalam, tima'alluq bang unu intia'allukan sin ilmu. Ay hatin ya. Hikabissara sin Allah Ta'ala in kataan, sabab keingatannya in kataan. Namaita kita laung tanakayan bukun naamu in sifat sin Allah Ta'ala in Quran saupama, in Zabur saupama. Sabab muna in Quran amu in yaun na halom sin mushaf butas na hadat niya. In Quran bukun amu yaun in katan sin ilmu sin Allah Ta'ala. Amin kabissaran niya. Unin beta sin Allah Ta'ala Quran niya mahamul niya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Bang hajjalong sin Allah Ta'ala in katan sin kakahuy-kahuyan hangin lupaan ini. Aqlamun nahinang siya katan bolpen. Kataan sin kakahuy-kahuyan nahinang siya katan bolpen. Suratul Luqman. Wal bahru iban sin amin dagat ini kataan. Bukunya min sulusi hajja. Sa kataan sin dagat apa sin dunya. Yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Lipatun siya makapitu. Lipatun makapitu. Mana fidat kalimatullah. Di tuud maubus hisulat in kallam sin Allah Ta'ala. Amu yan in sifat kalam sin Allah Ta'ala. Di maubus hisulat. Kataan sin kakahuy-kahuyan, sin nakaitong sin kahuy, wayroon. Atin niya mataud. Indagat lipatun makapitu, hilamud pa yung tubig. Di da maubos sulat in kallam sin Allah. Namay talong ta in Quran buko na munin sifat sin Allah Ta'ala sa mata-mata. Sabab in Quran timagna siya ring ha Fatiha, timubtub siya suratun Nas. Ay hati niya bukon amuyaw in sa mata-mata sifat sin Allah Ta'ala. Hikaisan niya butas, hikarwa niya in Quran aun tubtuban niya aun panagnaan aun kahinapusan. Ang pain sifat sin Allah Ta'ala way tubtuban iban way kahinapusan. Sumagawa uno baha siya kallam sin Allah taw bukun in jawab niya kallam sin Allah Ta'ala. Amurakuman bukun amu in sa mata-mata amu yaun amu in duruk hadat niya. Pagubos dahil hindi na khilaf in mga ulama. Naon in pangasubo. Pagkalaw na in Quran, kalam sin Allah Ta'ala, makhluk baha? Atawa bukun makhluk? Dahil hindi na tunggakali. Sabab matarang nakato, inyaon kalam sin Allah Ta'ala. Matarang day sabkato on panagnaan iban sinaon kahinapusan. Matarang day sabkato butas sihadat sin Allah Ta'ala. Amuin piangat jitay ni bihayaun. Papanaw sin Asy'ariyah. Amuin nagbahagi sin kalamun nafsi iban sin kalamun lafzi. Launa ingkatan sin butas bukun duruk hadat sin Allah Ta'ala ingkatan ini makhluk.
hadith aun panagnaan iban aun sing kahinapusan. Adapun in Quran iban na sin kakitab-kitaban piaturun sin Allah Ta'ala aun siya madlulat niya. Kallam sin Allah Ta'ala in madlul niya kaibanan qadim. Biyan along na sin farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala Qul huwallahu ahad. Pamungan ni Muhammad in Tuhan mo tunggal kaano natunggalin Allah Ta'ala. In Allah Subhanahu wa Ta'ala in katunggal niya qadim way panagnaan dahil nasabab yan in kabtangan Qul huwallahu ahad in madlul niya manunjuki kaniya pakallam sin Allah Ta'ala nafsi qadim. Adapun in farman sin Allah Ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Iban sin mga pagdaak magsambahay ang aqimus salata wa atuz zaka. Ingkatan ini hadith. Hati niya aun na panagnaan. Bago. Manunjuki pa pajaiz. Biya-biya naman han. Harun hay nilong sin mga ulama. In kallam sin Allah Ta'ala aun kalamul lafzi iman sin aun kalamun nafsi. In kalamun nafsi amuna in duruk hadat sin Allah Ta'ala. In kalamul lafzi amuna in butas hadat sin Allah Ta'ala. Sumagawa wayroon hang katao sibu dahi Jibril iban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaiban nagtarkib nagpaawon kaniya in katan ini tupot Allah Ta'ala na in kallam sin Allah Ta'ala amin hibis sarakato sa upama bang sa upama kita dahon magbisara sin Allah Ta'ala haadlaw mahuli inhi pamissara niya amo in Quran ini katan in bisara niya ipagtawag kaniya Quran biya nasin kaya bisara sin Allah Ta'ala kan Nabi Allah Musa wa kallama Allah Musa taklima in pagtawag niya Quran uno ini bisara sin Allah Ta'ala kato sa upama hadlaw mahuli sarta yaun katan halaw sin Quran yaun in pagtawag sin kalam niya Quran sumagawa bang sa upama inhibis saran niya kato bukun na halawm sin Quran matawag pa ba inhibis saran niya Quran di na matawag Quran amuray matawag Quran in halawm sin Quran yaun adapun in hagwa na sin Quran bukun na Quran amo yan in paghalulay sin mga ulama hatungod sin kallam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amo in kalamul lafzi kalamul nafsi iban sin kalamul lafzi in inikatan wala kita simiha madtu pakhilaf papagtungga kali sin kaibanan ulama amo in kiyabaita law na sin kaibanan huruf iban sin saut in kabtangan sin Allah Ta'ala iban law sin kaibanan in kallam sin Allah Ta'ala bukun duruk hajat niya iman long sin kaibanan mataud dengan mga khilaf hangkan kianganan in ilmu amo in piyaghindo tayo ni ilmul kalam hasabab sin ini in katan ang biasa tahajja amo in papanaw sin kitab amo in piyaghindo sin kitab amo na in tangan hi Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala murah-murahan papagbarakatun kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala salta hinangon niya kato padduman ingkatan sin piangadji antara ini day naman hadun niya sambil paadlaw mahuli insyaallah hi-continue na to ha dugaing adlaw. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.